before singene bi topic khona I topic ne khona nayo I quiz so khona o doctor esabamkela apha ke zabanika kodwa ke sinqola nabo kwinqubo entsha abazakuphathela yona mpulaphula so sizoyi introduce masinamkele ni tata ku right kodwa Siyabulisa tata udokotela Mshayiwezitha lona uzikhali George uTeko mabomu ubhizana ukuthola bentonga umakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo siyabulisa udokotela inkosi okay akahambi yedwa kodwa kakawutsho nawe tata Sabingelela sibingelele isizwe sibingelele kasondele nje kancinci sibingelela abalaleli abasilalele njengamanje dokotela u2+2 lo kwamhlabelingana ejozini yaziwa ke kakhulu mhlaba wonke jikelele yeah ni show enizawenza apha kuMkani FM ne so siya introduce so le show ingandoni mhlawumbe konye umuntu omameleyo nawo kanisithathe nisizobele izabe ingandoni sifuna ukuthi sigqugquzele abantu ukuthi bangalahli ithemba empilweni zabo bangalahli ithemba abantu empilweni zabo abakholelwa emthini abakholelwa emthini abakholelwa emkhulekweni abakholelwa emkhulekweni thina sifuna ukugxila kakhulu endabeni zempande ngoba singodokotela besintu thina sikhuluma ngomuthi othi manje ke sifuna ukuthi sigqugquzele abantu ukuthi abakholelwa emthini abawudle ngempela umuthi bangawungabazi uyasiza uma wethembela kuwo nalabo abantu abasafuna izinto ezijulile ezithinta umuthi abantu bafuna ukuphakama ke emhlabeni abantu bafuna ukuphakama bafuna ukutsheba bafuna konke lezi zinto ezinhle nezisheshayo manje bayadinga ukuthi bangaphuma babhekephi abantu badidekile abantu sebadlala abantu abaningi emhlabeni manje kuyadingeka ukuthi uthole umuntu onolwazi ozokwenzela into eqondile ingakho ke sithi asizeke nathi la emsakazweni sizokwazisa ukuthi sikhona so I-show le ingalondo kanisi icalele ke ngoku mhlambi izabe ingolwesingaphi inqubo le kumele ukuthi ibe njalo Friday abari xesha okay alikaqe yeah but in promo for sure iza kwenziwa ezakho Dinivile tatamni nisitshoka mandi izinto ezizabe kanti ziyenze mhlambi onye umuntu uyangena ngoku unomdla qomba yazi like lando man izambamba mhlambi nje just to add noba ngiziphi ezinye izinto mabazilindele nje lanto izambamba umuntu naye qomba ndiyafuna ebekanda impost inqubo okay njengoba kusisho tata siyabulela siyanceda yonke into sikhona esontweni sikhona kwimpande mele ngisiyanyanga impande unyanga iyeza umuthi siyanyanga ichiza likhona siyakhanda imbokotho ndingayitsho ngesintu ngesixhosa imbokotho siyayibetha futhi nasesontweni siyafumaneka wafuna esontweni siyaprofeta siyanyanga yonke into siyanceda inhlanhla sikwazi uyiphakamisa umuntu ofuna inhlanhla umuntu ofuna umsebenzi ufuna ipromotion business ukuthi ikhule tavern ukuthi abantu bagcwale wonke lo nto siyiphethe khona before nje ndinishiye ne so by Friday izabe yaqala ishow so mabenze make sure bayamamela bahlali by Friday izabe khona nje abanye bafuna ubambe nicaleni ke ngoku mhlambi bangenza njani anizoshiyela something mhlambi omnye nobunomdla ngoku nje manje sithethe okay ufuna unibuza something ecaleni inamba ziyafumaneka udokotela wami udokotela u2+2 naye unazo zakhe inamba kodwa izikashwaye Mshayiwezitha zithi 067 94 69 570 kwindawo yaseKing Williamstown etolofiyeni okay mina udokotela u2+2 lo inombolo yefoni ithi 072 737 8514 phansi kwamhlabelingana ejozini masibulele tata Friday sabe zizindlebe simamele inqubeni
kanjani nkosini kakhulu yeah Umemele uEwe Chocho 12 to 3 p.m. This is